TTV zone clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Nimin DC Meeting Hall Serchhip Deputy Commissioner Office hmalakna a Serchhip District chhunga sawrkar school te hmasawna zirlai naupang neih theihna tura hmalakna school chhawm rawh adopt a school hnuaia school chhawm pali te hnenah water filter semani Hehuna hiampu kumara bisek IS District Borsap Chuan School Chhawm 10 water filter andon theihna tura hmalatu pi Nitisha Verma IRS Deputy Commissioner Custom Department Aizol Division le athopui te chunga lom thu asoya anni hian heng filter te hi antho ani thu atar langa adopt school kalpui meka nodal officer wa theute chu an school te tana an mamo turzot kwalin zirlai ten tui thiang hlim anin theihna tur water filter chu an mamo te zingami ani angin adopted school pali te hnenah hian water filter hi pek anita ani ati nodal officer te chu an school enkol theuta na changkai le an mamo an hmu theihna hnar lodap chhunzom zel tura ngenin theito pa bo zui zel ani tur thu ashilani adopted school chhawm te ta na thil pek pedu mimal le company an omani chuan engtik lai po a anin honreng thu soibok tin puwanal machuana video Serchhip khungtum Government Primary School Nodal Officer hmalakna PhD Department 10 School tana in thiarna an bua sai sakthu le water filter hi BDO office in an lo pek to thu tar langin lom thu asoyani adopted school te tana water filter petu pi Nitisha Verma IRS Deputy Commissioner Custom Department Aizol Division point thu soim sawrkar zirna inti changtlun na na Serchhip Borsap hmalakna a adopted school kalpui ani chulom omati thu soim mishing puitlin na kalkonga kailon poimo ber pakhat chu zirna school ni Asia thu asoya naupang ten zirna lotlin na an hmu theihna tur chuan an hriselna apoimo a hriselna atan tui thiang hlim hniang hnar atul hle boka chuwang chuan Serchhip District chunga adopted school te tan an thei angin water filter hi an ngai twa sak thu atar langani hehuna hian pizo mangai DEO Serchhip point thu soin zirnati hmason du tu Serchhip District in Borsap anei chulom omati thu asoya academic session liam ta atanga adopted school kalpui ani hnua hun masalam ain adopted school shanga zirlai in ziak lut an pung ti asoyani adopted school program hnuaia school thanchua te tan hian water filter som pali sem chuani im government middle school 1 bungtlang le government primary school 2 east lungdar te hnenah pali ve pek ni in government middle school khumtung le government high school tenzol te hnenah pathum ve pek an ni district Borsap bultuma Serchhip District chunga sawrkar school te ti hmasawna zirlai naupang neih theihna tura hmalakna school chhawm rawh adopt a school hi kumin January ni somhni pasari khana honna nei alo ni to a he hmalakna kalpuina tur hian atira Serchhip District chunga zirna in panga thlanchuani in ahnua school dang pakhat chu chhawm tura lak le ani a heng school tina hian DC officer te chu nodal officer atan ruat thevan ni Nimin COVID-19 positive na thum som pakhat hmuhbelh ani Serchhip District atangin mi pariat hmuhbelh an ni Nimin ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi somruk pakhat hmu chu an ni a Unit laboratory sample test ringa COVID-19 positive hmu chu mi somhni pahni an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmu chu tharmi zahni somhni pariat anom thungani Serchhip District atang po in mi pariat hmuhbelh ni in Serchhip darnam venga changin mi pahni hmuhbelh an ni a meichha kumsom ni pakhat le kumsomli pakhat mi positive contact atanga shikai symptom nei lawan ni anni ba ka hian chhip PhD test mi parukte positive in munpui khwa mi pakum som ni pasari mi shi kai na chui ngai symptom nei lavani a phuldung sei khwa mi pakum som ni pasari mi positive contact atanga shikai symptom nei lawani boka thenzol khwa mi pakum som pangami positive contact atanga shikai symptom nei lawba ka thingdol khwa a mi pakum som thummi positive contact atanga shikai symptom nei law ani bokani nimin thleng khan Serchhip shikai to zat mi zasari somhni pali omin mi zaruk somriat pariat enkol dam to anni a mi pathumin nun na chan to in tuna hian mi somthum pathum enkol me kan ni a Nimin Narjing school atangin enkol dam mi pasari chhuatir anni bokani African Swine Fever avanga Serchhip in harsatna kan to chuan kiam lam alapan theilawa Nimin vok somthum pakwa an thi belle Nimin Serchhip District
Khopakwa vokpul shi African Swine Fever Wangni Asiata vok somthum pakwa hi thile in hengzinga som paruk chu he shi hluar ber na then zolami an ni a chiatlanga som chingchip mual puya panga buang puya pahni le zote south Serchhip konpui bukang kon le bungtlanga pakhat cheu an thibok Serchhip District a hian SF kai hnoi nia sia ta thi chu sangkhat za somruk pasari atling to ti HNVT DVO office report atanga sia ta ni Nimin Govt Serchhip College NSS Unit le Red Ribbon Club Serchhip District Hospital la amamo apiang te manturin thisen unit som pali an pe Thisen petu te hi zirlai meicha som pathum le mi pa som pakhatan ni a tunlai hian Serchhip damdoi ina hian thisen mamona asang le a hi sia in Serchhip College zirlai te hian damdoi in blood bank ka kalchilin thisen hi an peta ani Nimin July niriat sang ni somni pakhat chhnudar ni khan 8 Assam Rifles muna Indian Pharmaca Foundation tenchan puina an sem Aizola in bun tlom ngai Pol Indian Pharmaca Foundation te hian heng chan puina te hi Serchhip District Village Council somli pariat hnuaia chhungwa sang khazathum som pakhat hnenah COVID-19 wanga harsatna tok te tan bu fai dal alu chini chi nuchela le tel te an sem chuaka alu le tel chu chan puina dong tur te hnenah kezi ni cheu le dal tel chi chini kezi khat cheu le nuchela kezi chan ve chevin an sema heng te hi VC le VLTF 10 an area chewa sem le turin an la ani COVID-19 shileng awanga hun engemaw chen Mizorama Helicopter service ti top laylok ani hnua kar le tho chan nia chang district shanga service tran ani le don Mizoram General Administration Department hnuaia Civil Aviation Department in Thuchwa manga atarlandanin theihna mangdu tan Aizol Treasury Square Civil Aviation Department pisa tang ticket lak chwa thei ani dona theihna chuang tur te chuan shi an kai lawani ti finfiana rapid antigen test manga sample endik na an nei tur ani thungani Mizoram Baptist Kaushan Administrative Committee chuan Mizoram a COVID shileng a hluar zel awang le hemi atana enkol na COVID Care Center te in dailo na asan chho zel awangin mipui te harsatna le mang an na te chhok zang khai ani theinan COVID hospital din thuai ni se ti in arel hemi chungchanga Tul ang zelarwa manna te siam turle ma lo la turin subcommittee din ngalin chairman Reverend Arlel Biakliana AGS Service Secretary Upa Dr. Lel Ramzawa Director Medical and Health Department Terwatan ni a subcommittee member dang paliatan Reverend F Ramdin Moya General Secretary Reverend Dr. Sri Vandal Dika AGS Mission Engineer Victor Lalrin Omasailaw Director Property Department de Dr. B Lalrin Zavi Medical Superintendent Terwatan ni Bok Tin Christian Hospital Longtlaitan Oxygen Generator leitum mekania aleina tursum hi Asia Baptist Federation APBF atangin APB8 chengwai sompali don tura tuna hian za somnga hmuto ni in abak za somnga po hi hmuthwai anin beiseya kholphur na manle munma buat sei na te hi BCM in atum thungdon ani tuna hian he oxygen kholbun na tura thil tul le poimoti felngai te buaipui mekani bok Mizoram State AIDS Control Society hnuaia Projector Director Dr. Lal Thlenglia ni chuan thlahni chungin Mizoram chunga HIV positive vei mi zahni somsari pahni hmu chua ani ti asoi May le April thachung vek hian HIV/AIDS sample test mi sangsari zaruk sompali test ringa mi zahni somsari pahni te chu an positive ti hmu chua ani a Mizoram chung thingtlang lam le khopui lama nu naw pai mi sangni zanga somkwa pakwa zinga April le May thachunga HIV/AIDS positive hmu chua chu mi somni pakwa an oma tun malama HIV/AIDS veiti hmu chua to mi somin naw an pai bok Mizoram chunga kumsang khazakwa somkwa khan HIV/AIDS muchwa chan ni im kumsang ni paruka ART pek chwa chan ani a Mizoram a jun thlatir thleng khan HIV/AIDS kai mi sing khat sang kwa za som pali chin chia to ani ART pek chwa nuwa mi sang thum zani som sari pakhat thi to in shivei nge chin chiat lo mi
sang khat zaruk pali anom to bokani Mizoram chhunga ART la mi sing khat sang thum zali som thum pali an mek bokani shipui lengkara M6 chuan cholovin damdoi sem chuana neireng ni in sarkar rem ti na in HIV positive titan damdoi lakna ART center po honreng ani a heti mek lai hian damdoi la tu ten harsatna an nei tamzo ka wangin ART lakna konga harsatna nei te zo chuakin harsatna nei te chu an ina damdoi pe kani shilenga wanga in khwa khirna akhir paule an buai thu M6 how to lu chuan asoya lockdown awanga chua a harawang le damdoi an nei dana zirin ART thakhat e atanga thathum chung e thlengin anin pek thu te asoi bok damdoi manga inchiu thinten HIV anin kai chon lo na turin inchiu na siaw thiang hlim thoktu te kaltlangin an pek chuak rengani in khwa khirna kara inchiu thinte poini tina an chua in thoktu te kaltlangin an in lama siaw thiang hlim pek thin ani bok Mizoram chunga HIV/AIDS dona konga na sataka chanlak ni in kumtin shikai mu chua atlem shet ni in alanga ma kan son zel kan be se ti in doctor thengi chuan soya damdoi manga inchiu ti atangin HIV positive mu chua a omreng thin lain meichiat mi patman kholo na atanga HIV/AIDS shikai an tam to zok thu a soibok meichiat mi patna lam inkai chon chungchanga mani kopui te hnenah changa inkai chon ain mani kopui ni lote meichiat mi patman puya changkai chong an tam thu a soibok natna reng hi do tu pol omma ila ataka inveng film khur tur chu mani mi mal theu kan ni akai theidan kan sia chuan kai lo tura nung chang kan uluk apoi mo ani ti in M6 projector director Dr. Lel Thlenglia ni chuan asoyani Rampuma COVID-19 shileng chuan zia omlam alapan theimeu lava nimin kham positive mi singli sangthum zathum somkwa pathum hmuhbelh ni in ahmani ain za panga in atlatniam tuna hian India rama COVID-19 positive mi nuaili singa sangria zasari somni pasari an ommeka nimin khan mi zakwa som pakhatin thi puin ahmani ain an tamzoka COVID-19 awanga nun na chan chin chia to mi nuaili sanga zakwa somthum pakwa an ommek bok Maharashtra chu positive tamna ber state ani a Kerala Karnataka le Tamil Nadu ten an dota heti lai hian shidan na vaccine pek chwa na po chakthei ang berakal pui me kani a tuna hian mi vaibel che somthum paruk chuang hnenah vaccine hi pek chwa to ani kumsom pahni atanga kumsom pariat inkar vaccine po September thla atang hian pek chwa tum ani ti Dr. NK Arora National Expert Group on Vaccine Administration a an ho tu pa chuan asoibok Nagpur Maharashtra a papakhat chuan police checkpoint chaktaka tlanpel atumna lama police pakhat a hliama police station a hruai ani hnu in ni khoshelavin a oma hemizan vek hian aboral ngalani Manoj Thavkar kumsom thum panga chu nilai ni zanlai khan scooty a inkhal chuakin police checkpoint athlendona chaktak tlanin police hian ti din antuma sub inspector Manish Dople chuan a scooty chu podin tumin amana Manoj Thavkar hi adin du lo wangin toite nuk manin apia loka a accident nge a he scooty khaltu hian face mask emo helmet akhum lova a scooty ne na atluk nu hiam police ten umzuin anmana pardi police station a shwaini in zandariat le achan vevela ni khoshelavin atluta ni in nilotpal deputy commissioner of police chuan soi damdoi in an thlen pui ma in Manoj Thavkar hi aboral to ni in hospital mi le sa te chuan an soya police te kuta thi ni athu athang tak chiam awangin deputy commissioner of police chuan soi fe in kalkong aboral ani arin thu asoya police station CCTV atanga landanin ni khoshelava a om hnu a aron chele ni in asoibok postmortem po first class judicial magistrate telpui na nge ya nei ani tur thu soin hrisel lo na emo taksalama harsatna anei le nei lo po endik ngal ani tur thu asoibok KCCID te kuta hlan chon to ni in Manoj Thavkar unau pa chuan checkpoint a hian soisak ani thu le police station a po police te hian an soisak thu asoya police te kutthla ka wanga boral ni angain Manoj Thavkar ruang andana hospital kota po mipui sang khat chuang pung khomin buaina lian tham ero achuak lo thungani Haiti President Jovenel Moise na in beitu te chu Colombia mi le sa an ni ti police ten an soi
Tarlan to angin thole ni zirlai khan Haiti President Jovenel Moistu ai ina miswal tu ti shat lo lutin ka hlumani a President chena in beitu te hi umzui ngal ni in mi pali chu ka hlum an ni mana anwa hian mi somni pariat ni in Colombian sipai bang de uvekan ni mi somni pariat zinga mi somni paruk te hi Colombian an ni a tuna hian mi som pasari man to ni in midang hi police stand an lazong meka heng an mi man te atang hian ral thuam enge mazat an man nge ani Official to train at Tarlandanim Prime Minister Narendra Modi chuan Indian Fiami Olympic settle tour te chu tun thlani som pathum tlaidar nga hian inkom na hun anei puidon July ni somni pathuma changa August ni ria thleng o Tokyo Olympics lo tura Indian chuan Fiami za som pangangot mei athon atho chwa puidona Tokyo Olympics hi sang ni somnia nei turzo khanima se COVID-19 awangin tun kum hian son ani a kum sang ni som paruka Rio Olympics a khan India chuan Fiami mi za som pasari alo tho chwa puito a kum sang ni som pani London Games kha medal anlak number chum ni in medal paruk anla a tun chum Olympics a hian hei aya tamjok la thei turin in buat sai na kalpui me kani a Prime Minister po hian Fiami te cho phur le fuina thur shil adu ni in official thu chwa chuan atar lang La Liga champion lai Atletico Madrid chuan an manager Diego Simeone chu kum sang ni somni pali jun thleng dai contract an zia puya Argentinian manager hian kum thum dang tal chu Atletico Madrid la en kol turangai ani Simeone rawal hian Atletico hian Simeone backroom staff pali Oscar Ortega Pablo Vercelon, Nelson Vivas le Hernan Bonvin-Vini te chu kum thum dai contract thar azia pui ve ngal bokani Atletico hian an player Luis Simeone hi kum sang ni som pakhat khan an manager ata nan la luta Simeone hian ain khel lain kum thum chung Atletico tan hian a khela kum sang kha zakwa som kwa paruka La Liga le Copa del Rey an lak tum khan Simeone hi Atletico player poimo berzingami ani Sergio Ramos chuan Real Madrid a contract ahman zo hnua Nimin Conference Clubhouse a Paris Saint-Germain azon ve fela PSG hian Real Madrid captain Lui hi kumni dai contract an zia puyani Ramos hian June tharal rual khan kum som pruk zet alo khelto na Real Madrid a contract amang zawa contract thar zia bel to lovin free agent ani zuya Madrid khopuya tangin Paris khopuya ain puluta ani Real Madrid a acham chung hian Ramos hian trophy a choi thei ang zong chu a choi ani bera UEFA Champions League no moi voi li ngot a choi ba ka La Liga title pangale Club World Cup no moi pali a choi boka heng ba ka hian trophy te nau zok choi anei nual bokani England chu Euro 2020 semi-final match Denmark nen anin khel tuma an fans te khosakdana wangin UEFA chuan chhuichian turin thu a chua UEFA in an chhuichian chan tur hi chan pathum tarlan ani a pakhatna chuan national anthem saklai fans ten an loti buai wang ani a pathnina chuan hurricane a penalty pe dona fans ten laser pointer manga Denmark goalkeeper Kasper Meister a mai an chun wang le a pathumna chuan in khelzu a fans ten halpo an hal wangin Three Lions te hi chhuichian an ni don ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e